Varje glösta. إيفار باش هون همو بخير هاتن شاربل ميديا برنامج دنجي دياسبورا هون بخير وخشي هاتن رزداران ميواني مي إيشاوية برنامج دنجي دياسبورا رزدار مهمت تنرفردية جو باجار جيسنا ألمانيا تبخيراتي كيك مهمت سرسران سرچاوان إيفار باش سرچاوا كيك مهمت وهذا سبيبكن تو دكاري جمر بحثا خوابكي رزدار مهمت تنروردي كيه جكيه كي جاده مدر كتيده في ولات چدكه سرسرا سرچاوا از جباکور کردستانی ما اصل خو سوریی ما 18 سالی خو از هاتم آلمانیا جبو خواندنه سال 1908 اف 40 سال از آلمانیا ما به حالی من عمر خوزی دیار کر ملبی داره زانکویا مهندسی الکتروتکنیک خوند و پشترا من حقوق خوند لی من خلاص نکر و از باوی دزارو کامه کارسازم من جهاتنی آخو حتی بردا از باور من تیوی بپرسی روزاخان 40 سال کاری کوملتی دکم بله بله رزدار محمد تنروردی دناو رایا کردستانی جواکا کردی ده ناویته و جواکا کرد به هورته بناف کرن وقت جی گوت لسر خباتن وین کردیاتی کملاتی و جواکی تکاری نکج مر بحث بکه هما مدست فکر بله سرچاوا وقت از هاتم کوملین کرد لآلمانیا عمر وان نزیده بود تقریبا 4-5 سال هاتبون آوا کرن وقتی زانن لآلمانیا کرد سالین داویا 6 دسپیکا 6 حتی مرد کار بیجه وک کارکر هاتن آلمانیا و بهاتنیا خو کردا بکلتور و سیاست آخوزی بخورا آنین آوا کرنی دا کرد کوملین کردا کوملین کارکر آبون زیده وک نمونه از دبیجم جبرکو مزی تیدا کار کریه KKDK کوملین کارکرین دموکراتین کردستان سالین داویا نودی هاتن آوا کرن هفتی و نه سالک 2 سال بروی کوملا کومکار هات بو آوا کرن لی جبرکو ودارن هجا بزانه بن گلک زیزانن اوروپا بری سالین هفتیزی کومل هبون کوملین خواندوانا هبون سالین 6 ده هاتبون آوا کرن کار هجا کربون جبرکو پارتین کردا زیده چپ بون یعنی سیاستا چپ دبشاندن برنگی هو بخورا آنی بون آلمانیا وقت کومل آوا کرن کومل وانزی چپ بون تی بیرامن لی استیم سرپرساوه داویا سالین 8 دا 1989 نودی من ناوی کوملین کارکرین دموکراتین کردستان وک فدراسیون لآلمانیا کار دکر مگوهرت جواکا کرد آلمانیا تی بیرامن دهات گوتن گرک کومل پر دنگی بن پر رنگی بن جو کمونیستا حتی خریستیانا اولدارا سلوگانه گوسته بود لی بچک زحمت بو ما او پیک آنی
1990 دا مجواکا کرد لآلمانیا آوا کر 1993 جواکا کرد پچک فره بو 1993 از وک سروکی وی هاتم هلبجارتن تقريبا 10 سالا من او وظيفه دوم كر من مولك دا 5-6 سالا لدسبيكا 10,000 جاركتن اسكتن نافا كوميتاري بربر ومن حرتم هاي من جو فدراسيوني هبو ما بچك چرچواوي بكر گلك جوانون كسن كردين دياسبورا اكل بدر دايك بونبون اندام كتن كوميتاري بربر حال حاضر ناوین داوین حالی گیسنه بروک ما لبرلینه 28 کمل اندام جواکا کرد لآلمانیا نه ریخستنک جوانا هیا و کمل ریخستنک جنا و ریخستنک کارسازازی روژن پیشیتی آواکرن 7 ایالتین لآلمانیا دا ام بریخستنن هن كمال جوان بونا رسمي إدنزي روجين بيشيه خواتا رسمية تذكر جواكا كرد لألمانيا دزگا كردي آيه كمينا كو جدولة آليكاري دستينة نا واري بروجاتا ألمان دي بيجن ستركتور فردرون يعني جبوك ستركتور يخو بكاربن ساغلان بكن دولة آليكاري وان دكا صالة چارمينة 3 سال دن زیدرش کرن اف آلیکاری و وکی دنزی وک فدراسیون ام پروژه پیکتینن پروژه هیدی باش و خورد بونا دموکراسیه تقریبا وزارت آکار 9 میلیون اورو به 3-4 سال پیشیانا آلیکاریا به پروژه فینانسه دکی که جواکا کرد بیکاره خوب بمشینه. بله کک محمد باورم تایبەتمەندیەک جواکا کورد هەیە کە ڕێخستنێن کوردیە دن هەنێکی جداترە تێگوتن کە جواکا کورد ji nav Kurdan bêhtir di nav Almaniya de jî pir naskiriye û ev jî ji bo rêxistinek li diyasporayê serkeftina gelekî mezin e we çawa kir hûn çawa serketin اگر موسا تی گوتن یان موسا ورن تی ماسکرن ام از گلک پیکیف خوشن هیویدی کم موسا به روزا خان لآلمانیا اب جنراسیون چارمینه وقتک مرف سالن شیستی حساب بکه نهاد گوتن از یاما دست پیکی بیجن هجمارا کرده میلیون کنیوه او رقم نرسمیه ام دبین رسميتي ام دبيجين مليون اكو 300,000 لي هجمار براستي زيدية كردين ألمانيا خب برچك جواكا ألمانيا دبينن وك ولاتن أوروباي دن باسابورتي وان سدي بينجي حمولاتي ألمانيا هنا جبركو كرد برحات دبن حمولاتين دولتي كتيدا ولاتي كتيدا دجين دبن حمولاتي وان جبركو پاسپورت وانیان زی ناسنامه وان بیانی بون پینه رازی بون گلک وانج مهاجر بون جوالات خو درکتنه بازاناتنه زود خوازن پاسپورت ترکا عراقی و سوریه و ایران تسلیم بکن جبوی کرد مثلا انتگراسیون دا لواتنه دا بجواکا آبی درید و گلک بخور رازینه و زو انتگره دبن جبوی جبركو ام خود پرچک جواکا بدره دبینن و آلمانیا زی ولات مه کردستان ولات مه آلمانیا ولات مه یوه جبر وی زبان آلمانی گلک مهمه جنراسیون نو بخو آلمانی ifade دکه و برای 10 سالا وقتک مخنوب کر مگود همو زیرو و جبین و پلاتفورم آلمانیا گرک جواکا کرد دا جی بگره کردا بین زبان کردا تمثیل بکه لآلمانیا 2 سالا جارک زیروه انتگراسیون پیکتی به دست پیکی ام کتن ناف جوینن دن وک
زیروه کرد بری تیدا نبون جبوی کردین تمثیل کرن هر زیروین رسمی دا انبیا سر بلندن گاوا گلک باشه سکرتر آمیا گشتی آکم نها پارلمنتره گلک قیمت رنگ و جوان و جن و میرن کرد ای سرکفتی وارن پولیتیقا دا سرکفن انبیا گلک جبو مهمه بله منجی پرسا انتگراسیون بکرنا وقت هناکی بحث کر مثلا که انتگراسیون دناب کرد و کردستانیا ده چاوایه نابینا ناس نماوانی کردیاتی و دجواکا آلمانی ده منی بگوتانا چاوایه دست پیک چاوابو زحمتیوی هبون آنها چاوایه و مبحثا كل ألمانيا زيدي مليونك كردجين برسا انتغراسيوني دي تشاوا يعني ام دزانن اي سركفتي قال لكن برلمانترجي قال لكن وتجبك ألمانيا دي قال لكن تبقى باسكر بحتر ببرفرهي برسا انتغراسيوني دي ناف كردان دي تشاوا دي نابينا زانك قال لك جارا اسیمیلاسیون و انتگراسیون پروبلم جمال باتر دبیجن ام انتگره ببین گلو امی اسیمیله ببین امی چندو زمانی خواب ببین جبویجی بچکی خوش جواتک ولات لیده جین دور دخینن لألمانیا بیا چاوای دناف کردی آلمانیا تایبت جی سال شستی که هاتنه او روش چاوایه مثلا اسیمیلاسیون و انتگراسیون دی تکارج ماینه کی بحث بکن بله سرچاوا انتگراسیون جواکی دا دانو ستاندنه یعنی مرف جواکا کنو هاتیه اکنو هاتنا پنبریک هاتنا خلکی کنو هاتیه بوی حمولاتی و ای کبن گرک جابدی فهم بکن مثلا انتگراسیونی یعنی پروسس زو پیکتی وقتا که انسان بخودی کار بن خودی دزگه بن کارن خود جواکی دا ifade بکن وقتا دولت آلیکاری بستین محتاجه نکاربن زوزو انتگره ببه جبوی کرد گور هن همولاتیان سرکفتینه زحمتی هنه جبرکو هجمارک گلک زیده به سالین داویه هاتن آلمانیا وقت پنابر هجمارا 1,300,000 همامه هیا لی اب جنراسون اکرن آدن امیشن جنراسون اک مریه یعنی زی برمرنین ها وقتك مرف صالين شيستي بنيرن او لألمانيا يجي كار ذكرن زارون كي يخون فاميليا خوانين لي ميجي وان الولات بون اف جنراسيون هدي تشو يعني هن مرنا شنو رحمته هنزي اختيار بونا لي جنراسيون ديامين وسيامين ديامين امبيجن ترجمانتيا جنراسيون يكمين ذكر لي سيامين سركفتينا قالك وان لبیدر دایک بونا خودی دزگه کرد جواکک بریسک دیگرن جبرکو که یعنی ولاتک تیدا دیجین یا فقیر بون یا امکان وان نبون تعدایل سر وان هبو از باورم سوید فرانسا و ولات دنزی وسایل اروپایی هر در زاروکی وان دخوینن خوازن بخوینن باوده دخوازن جبرکو امکان هنه گلک زاروک سرکفتینه اف ریا انتگراسیون زو بلکه و مثلا ناسنامزی وکات گوتن کرد زود بن همولاتین جیک تدا دیجین لألمانیا جبرکو جبوان راحت مثلا لترکیا پروسس زحمته و خطری دمشه جبرکو دولت نایله همولاتی وان پاسپورت خود تسلیم بکن و مدیا ترکی زی گلک تسیر سر همولاتی وان بکن و افزی انتگراسیون گلک پی زحمت دبه بله تبحثا جنراسیونا سیام کرد تقوت پیشکتین و دخوینن و ترجمانی یم بری خواه دکن نافبینوان و زمان کردی چاوایم من بس پرسا فکر مگوت جه ترسا اسیمیلاسیون انتگره نابن گلو روشا زمان لألمانیا چاوای روشا زمان کردی ده جنراسیونا نوده مبستامن بله پرسا گرینگه براستی افتعلوکه هیا جبرکو امکان زبان زکماکی دبستان دا درسین کردی نبو
جبو گودارن هجا بزانه بن آلمانیا 16 ایالت هنه جبو مثلا زبان کلتور ایالت برپرسیارن یعنی حکومت فدرال تو وظیفاوی نینه ایالت برپرسیار ایوی کارینه 5-6 سالین داویه هن ایالتا 6 ایالتا دست پیکر زبان کردی دبستانا یکمین امیجن بنی گروند شوله دبیجن درسا بدن زاروکا وک مدل سوید یعنی ما سوید ام گلک پیشکتی دبینن وی واردا جبو کارن دیاسپورا و زبانه لی او هجمار کیمه یعنی تقریبا نابینا 3500 4000 زاروک دچن درسا کردی yani gor hejmara zaroka Kurda la Almanya hejmara gelek keme lüvi deri zahmeti dikşinin hin eyalet naxwazin zarokên Kurda bi zibanên dayika xwe dersê bibînin ji ber ku ew modela mamosteyên konsolosê rakirin wek tê zanin welatêkin karker şandin Almanya بوان را ماموسه زیشاندن یعنی حقی وان دماغ درێژ وان دەوڵەتا فینانسە دەکرد وەک تورکیە وەک یوگۆسلاویا کە بن هەن وڵاتێ دن معاشên مامۆستا ددا لە هەن ئەیالەتا ئەف پراکسیس هینزی هەیە وان ئەیالەتان ئەو ناخوازن کو فینانسە بکەن یعنی ئەم نەها خەباتە وی دکن زبانی کوردی پێشکەوە yani zivanên Kurdî li Almanya'da xetir daye civaka Kurd ser vê meselê gelek serê xwe değişîne dixwaze radyo televizyona dengê Almanya jî ra bi dibêjin Deutsche Welle bi Kurdî dest bi weşîne û em bi eyaleta ra tekiliye danan ku dersên Kurdî pêşkevin yani tenê girûn şûlê tenê ji klasa yekê heta çara dersên Kurdî heftê saetek gelek kêm e. Bele. Rêzdar Mihemed Tanrıverdî min bihîst ku û bi serbilindayî ku weş hikûmeta Almanya ji Wezareta Tenduristiyê daxwaz kiriye ku agahdariya li ser vîrusa korona ku bi 21 zimanan weşan dibûn bi zimanê Kurdî jî belav bike. Tu dikarî hinekî ji me behs bike? Bele. Niha wekî zanin vîrusa korona bûye bela ser însaniyetê ciyanê tevayî komel û dezgezî radibin ji bo hemwelatiyên xwe ji bo endamên xwe agadarî belav dikin lê Almanya zî wek dewlet yani destûra wan da zî heye wextek hemwelatî tehlûkek li ser wan hebe mecbûrin ku agadarî bigênin hemwelatiyê xwe û tedbîra bistînin Wezareta Tenduristiyê broşürek derxist nav zivanê Kurdî zî hebe 18 zivan bi Kurdiyek paqij kirmanciyê gelek baş teqrîben 20,000 broşür hat çapkirin û hat belavkirin me aktif me alîkariya wê kir lê esil tiştê hûn dixwazin bizanibin Wezareta Întegrasyonê broşürek din derxist û app yani application ji bo ku hemwelatî bikarin tedbîrê xwe bistînin dijî vîrosî ne tenê broşürek 5 broşür derxistin meha Nîsanê dest bi vê kampanyayê kir Kurdî têda nebû hêjmara zivana zêde kirin anîn 21 me hewlda Kurdî kurmancî zî têda hebe wek li her derê Swêd Fransa Danimark û welatên Ewropayê din li Almanya zî kurmanc zêde ne yani hêjmara Kurdê kurmancî dipeyivin sedî heftê ye û kurmancî bi tîpê latînî zî pêşketiye me miracat kir me got Kurdî gerek tê hebe lê wezîfe hin dabû hinek ez bawerim birayê tercumantiyê û nizanim çi hin zî
خواتا ترکال لوبی و ایرانیا پیشیا مگرتن کردی قبول نکردن مزی راپورک بسپوره آماده کرد بسپور یکی حقوق ناس پروفسورک گیشت وی قناته کو yani جبركو كردي نجر شعب دولتي بيدري سوجكتك أمي سري بدن دادجه ودادجه حق بدا ما جبركو تشتكو صحتانها وارن فدرال لنها تبو كرن چه نبو جبركو مثلا زبان وكولتور وكهات بوتن ايالات جي صورم لنا برپرسيارن ما سوسيال ميديا دا وكامبانيا ديجي حكومتي موان رخنكر وجالكسي خلقي حق دامه وام حول ددن روجن بيش اجرت المانيا في كيماسيا خو دوزنكه امي دولت بدن دادگهی تقریبا پشتی 4 هفته. بله. که محمد ته گفتن که تیک شورمند حکومت انجلا مرکل از باش نزانم یا یم پرسین کوچبران بیانیان راستیاوی چیه؟ نه شورمندم لی هن تشتا من راپور پسپور جبو حکومت آماده کرن یعنی مزی تدا گلک جرا جی کرتیه بنابه کرده است تبی زیروا انتگراسیون بومه 6 جارا خانم مرکل و من خبر زیدایه از بیوارو نشتمه یعنی من وک بر نونرک کرده لآلمانیا دناسینم لی از نشور من دی حکومتیم. بله. از دیسوارم سر جواکا کرد روشا کردن آناتولیا چاوای او جیمینا کردن هر چرالی کردستانی و دناو جواکا کرده دبینن و خباته دکن تکلیه و چاوانه یعنی کردن کردستانی کردن آناتولیا لألمانيا. ولا كرد لفي درجة فر رنجينا وفر دنجينا كرد أناطوليا نافين بسالين شسيدا هنا هاتنا كراوان جبوم كردياتي جلك جرينجا كرد هر 4 بچين كردستان دلرن جك سوفيتيا كيفن پیونی مگلک باشن به کرد آناتولیا ناوین چند و کلتور و زبان خودی درتین لآلمانیا زندینه و سرکفتی نزی اموان سر بلند. بله. اموارن سر راوندا کرد یا کوری خستنک سیوانه جبو همو کامله و فدراسیون کرد لأوروبا تدکاره هنکی بحث بکه او خبات چاوا دمشقیه چاوا دارن یعنی تدکیل و بکردن دیاسپورا و اوروبا چاوا براستی کرد لأوروبا یر بری خستنن لی نابینا وانا دیالوگک گرم او نتورکک حتی نه نبو یانزی هینزی نینا ابسی 4 ساله کوملو فدراسیون دانوستانه دکن جیونان پیکتینن جبو به نتورکی پیک بینن وک نمونه یکتی اوروپا پایتخت وان بروسل کمیسیون هیا پارلمان هیا و گلک تشت politika Avrupa'yı Brüksel'e oturunca mecbur Kürt Brüksel ve yanzi payitaht Avrupa'yı Kürt'in diasporayı evakvanine, büro evakvanine bakın numune. Yani naha pişti 4 sala Federasyona Sved, Danimark, Finlandiya, Kürt'in Rusya, Civaka Kürt Almanya, Velatin Benelux, جبركون فرنسا يوك فدراسيونك رونشتينينا هن كومال وشخصيات حول ددنكو بكونفدراسيونك آبا بكن هن بيشنياري جبو دستور ونافزي
هاتنا كرن يعني نتسبركك تشيبويا مثلا بناوي ديا كرد تحتانها بجبو تشابمني يك داخوياني ازي هاتن دانين جواكا كرد اليكاريا بيدكا جبركو حوالی من دبیجن آلمانیا گرک موتور بیکاری بهش برکو آلمانیا زیاده کرد تعداد دژین و کرد براسیزی ریخستنن و آلمانیا و ولاتک جاری آبوریدا وارن تشتیدن دازی گرک جرا مراخو اوروپایی دخه و رولک وانی مزنزی هیا از هیچ دکم نسبت پیک وره روزن پیش خورد بن برخستنی بن و تأثير أخو سر خبات الدياسبورا بكن و تأثير أخو سر كار دبلوماسية بكن. من بپرسیانا کو خبات دیاسپورا تفکرت آجی پیش نیارت هن کو خبات دیاسپورا چاوا خورد بکن و کرده دیاسپورا دکارن چاوا اکتیو علی کاریا کردستانی بکن. براسي از نه اكسبرتي كاري دياسبورا ما اللي جبركو نونرك استيدا دخابتمو براتيكي دا كار دكم سريدا دبيجم كرد جراك بالريخ سنيبن كرد خو بيشوا ببن جوان جن وميرن كردا دزگا دسلدار بن پارتیا دا ريخ سنيبن تيكا بنابا پارتیا ببن پارلمنتر زنگین کردا نحمی بنزی ایک کارن بین باهف آلیکاریا خواتا دیاسپورای بکن کرد هنک آخرا وقت مدل ببینن جبرکو جوهی ندجی کردانه بلکه نه دوست کردا بنزی گلک دبیجن دوست کردانه لی امجی کارن جوهیا گلک تشتا فیر ببن آبا کرنا کار و بارین نتسبرکی دا از دبیجم ام گرانی بدن سر جوانا و سر زبان و چاند زبان گلک مهمه زبان بنگه گلک زبان نی بیر کرن وقتا که ام آسیمله ببن ام بکاره بن yani emin aslında خوزی بنده بکن جبوی از دبیجم دزگه گرک گرانی سر بدن جوانا و پرسپکتیف نو بدن شانه وان ام گرک پردنگی بن و هفدو قبول بکن رخصنن می دموکراتیک برا دوستین پارتین کرداین دموکراتیک حمیا بن حمیا را خدمتی بکن جبو همو پارچا بن خباتا پارچتی ما پیش ناخه وقت گلک جراتی گوتن دوستین کردا نتنی چیانه دوستین کردا چیبونه بلکه نگلک بن لی ام گرک وان دوستا خورد بکن انستیسیونا آوا بکن مالین کردی چه بن سرمایه کردی پیش و ببن خدمت آوی بکن وان گاوا وقتا ام بابیشن گلک گاوا هاتنا آبیتن ام گرک بچک بینن سرهب ام پیش کردن و ام گلک سر تسیر زی سر پولیتیقا پرچا کردستان دولتك ام بندست کرنا ام تسیر الوان و ولات وان زیبک. بله شخویک جی پرسامجی آبو من بگوت انا چه متودا یا جی چه خباته دکن جبو که بکار بین چندا کردی و زمان کردی در به ولات لألمانیا زندی بهیلن بحث کرد گوت کاملا می جوانان هنه و جنان هنه دور جبو زمان و جبو چندا کردی زندی بهیلن خبات هنه یا جی چه خبات هنه یا جی چه خبات بن والله هنا اللي او خبات تيري ناكل كمان نكاربن تاني غزمتا زبان ام بيجنواري پرورده دا بكن اف كيمه مرف كارا علي كاري بك فيها جرك انستيسيون بكن دولت بك يعني دولت جرك وان امكانات شيك دولت معاش ما مستعبده لألمانيا 6 ايالتا او امكان شبويه 10 ايالتا هين او امكان نينا هين شي نبويه ام حول ددن ام جراني ددن سر او امكان بيك وره
وەک دۆیچە بەلێ وەختا گۆشانە خۆ بە زمانی کوردی بکە ئەوێ گاوێک گەلێک پێش بە سی چل زمانە وەشانێن دکە دۆیچە وەلێ وەک تێزانن بە تورکی دەبێژن بە کوردی دەبێژن دەنگی ئەڵمانیا ڕۆژهەڵاتان ئاوین و ئەوروپا تێ ناسکردن و نابوو دەنگە ji bo me heta xwe dewletê avakirina ev dezge ji bin destên wezareta a derve îna derketiye bûye öffentlichrechtlich yani ji bo Kurdiya wê nehat bîra min yani ew ê qebûl bikin peywendiyê dane bi wan re bi weşanê xwe Kurdî dest pê bikin li Almanya dezgehên êkulturî hene bêjin ê Kurda weşanê dikin ji aliyê bername Kurdî heye heftê carek sihetek ew besî me nake radyo hene ê prîvat çêbûne bi zimanên Kurdî weşana dikin yani gavê baş in lê hemû kêmin Kurd wek dezgeh em gerek giraniya xwe bidin peywendiyê xwe bi dewletê ve pêş ve bibin tesîrê li wan bikin eyalet û dezgehên dewletê hene teger û wezîfe zêde bidin hewl bidin ku zimanê Kurdî ders were dîtin weşan werin danîn û em paşman nemîne. Belê. Kek Mehmed Almanya mezine û Kurd jî li Almanya ji Ewropa ji hemû Ewropa bêhtir li Almanya hene û gelek komele û federasyon û dezgeh jî hene ji bo xebatên yekgirtî ji bo hemû komeleyên li Almanya tu xebatê we çêbûna jî planê we heye ji bo hevkariyê bî warî tê yani xebatê we hene ya jî hebin dikin ya jî çawan e û zehmetiyê wê çi ne û dikarî hinekî behs bike. Wala dezgeh û komelek hene civaka Kurd bi hemûya re dostane peywendiyê wan bi hemûya re heye lê xebat şiklê xebatê piçek tê guhertin em salên dawiyê em bêjin rêxistinên demokratîk komelên demokratîk yan zayıf bûn yan hebûn dezgehên partiya bûn ew hêdî ez bêjim têk diçe bira şaşneyê fêmkirin zayıf dibe yani wana em bêjin rola xwe lîstiye ewa wê yani ew tê xuya kirin lê peywendiyê me baş in dezgehek wek civaka Kurd li Almanya yani ez nebêjim em tenê ne em sereke ne ez naxwazim ew şaş tê fê bikirin û ne wîsayazî em Kurda hemiya li vê derê temsîl nakin em perçek ji wan in lê karek em dikin êdî nakin yan zî êk ew dikin em wî karê nakin yani me karê partîcitî em nakin em dostê hemû partiyên Kurdan e em wan rexne zî dikin eger şaşiyê wan hebe lê em başiya wan zî dibêjin peywendiyê me gel hemiye baş. Belê. Ez dîsa werim ser hevkariya diaspora. Wek min got Almanya mezin e û Almanya ji bo Kurdên diaspora birahê mezin e. Tu metod û formül heye ji bo xebatên hevbeş ji bilê diya Kurd? Ku me re ya jî karê hevbeş bike yê ji bo çanda Kurdî yê ji bo pêşketina Kurd û Kurdistanî bûnê li welatê ku em lê ne. Wele kar gelek e model zî hene yani model zî em bêjin ev çil sala wextek ez xebata komeltiyê dinêrim paş xwe dinêrim tecrübeyek me hebûn hemû ne negatif bûn projeyên ciwanan bêjin ciwanên Kurd welatên Ewropa gelek jara hatin bahet tiştê baş kirin warên kulturî re gav hatin abêtin yani tecrübeyên gelek pozitif zî hene lê rojên pêşiya me gelek kar heye yani wek federasyonek konfederasyona Kurda hebe
مرف کاروان تشتا کارا پاروا بکه خوشک ریخستن بکه جفونا اوروپا و دزگین نابنتوی آلیکاریا بستینه و تیدا جی بگره به نابین کرده براستی 2 ملیون زیده تر کرد الولات اوروپا پوتانسیل گلک مزنه و کرد ریخستنینه زی بیجن مرب حساب بکه صدیق ده وان وقتاك موبيل بنجبو مثلا نتوي آماده بفكر 200,000 نفر يعني كيتلا قلق مثلا. بله. از ورم سر جوانا خباتا جوانا چاوایا جی خباتا جوانا بگشتی دی ناف کمالیان دی چاوایا یا وک کرد نه وک آلمانی وک کرد خباتا وانی وک کرد دی کمالیان کردی دی چاوایا پر هندک که ماسیوی چنا کمالای کی ببور بود کمالای کی بس بله کمالک ما آباکری ناوی جوان کرد لآلمانیا خباتا وی ام ببراسی نرازینه دبیجن خبات کرک پیش کلا بركو خباتا جوانا حميز ناكا كومالين كرداء دنزي جروبي وان جوان هبون يعني هنزي هنا جوان براستي نريخستنينا يعني نا قالك وان نريخستنينا جوان آمادنا جوان موبيلن جوان انتراسا وان قالك ابي هي قالك امكانا جوانا بكن بكاربن كومالين خدا زانکوی دخوینن پراکتیکوم بکن هر سی هیوا لویدری هن کار ببن وارن پروژادا مرد وظیفه بداوان تیخ کار وان ریخستن بکه او پوتانسیل هنه يعني ام دبینن ام ایلانک ددن دبیجن جوان کرد اخواندک کارن با ما پراکتیکوم بکن حتی نا 5-6 کسا او امکان پیک آنین و دخوازی هیا مرد امكانها بدن جوان آمادن او ام پیشیا وان بکن بنابن وقتا که نونر بن نابین پارتین دموکراتیک دا بجارتین دا ببن نونر يعني پارتیا دا کار بکن مرب آلیکاری بدوان او بزانم انکو جواکا کرد یانزی دزگین کرد اهل بجارتین دا خدمت وان بکن و آلیکاری وان بکن وان اهل بجارتن و وقتا او سر کبن اوی بزبرن جواکا خو و اوی آلیکاریا جواکا خو بکن بله تدبجام ریب دنوان که ورن خدمتی ورن خباتی بکن صدیق تتخوازج کردی دیاسپورا کردی آلمانیا کردی دیاسپورا بگشتی لسر خباتا کردیاتیه جی خدمتا کردیاتیه تتخوازج وانا چی بیجه ايش بوكو بهتر چالاك بن دي كوملات دري خستنا دي وتايبات جي جن وجوانكو ام كما سياوان هي هم لقولكم دبينن نتني لألمانيا لهمو دياسبورا لهمو أوروبا لهمو جهاني ام دخوازن جن بهتر بن ام دخوازن جوان بهتر بن دي خدمتا ام كاركي خباتك جبون ناسنامه خوش بچان دخوا ام دكن لولاتكو ام لدي جين جبوكو ام بمينن ام هبن بانگاتا جي همو كردا و تايبات جي جن و جوانا تتوازي چي بيجي جبوكو اكتيف تربن تخوازا من بلي جواكا كرد لكردن ألمانيا هيفيا من اوكو كرد قراني بدن زواني اخوة مير جن بزاروكي خبا كردي بپيون لمالادا كردي بكن وك برنسيب تركي فارسي عربي زوانك بيانية نزواني ميه نمجبوري به ناخفن گرانی بدن کردی ناسنامه خو بسر زبان پیش و ببن کرد جریسکی حستکن آلیکاریا دزگاه بکن دزگاه این کردی بکن ببن اندام بابو دی زارو که خون تشویق بکن کو علاقه وان سیاست زیده به تیکه من نوا سیاست آلمان سیاست آلمانی بکن و سیاست کردیزی بیر نکن و هیوی دکم کردین آلمانیا آلیکاری بدن جواکا کرد
ببن اندام جواکا کرد اما به اندامتی وان هین خورد بنون هین خدمتك باش بکن. بله. از بنرم از باورم پرسک هبو اگر مجال هبت کاری بپرسه گلو هیجی پیوندی زانکوی وان دوام دکه لگل زانکوی دهوکی که کورهان قیا دپرسه دبیجه پیوندی وال زانکویا دهوکی هین هیه بردوام دکه. سپاس لا وريز جبر جبو که کورهان قیا زانکویا میا گیسنی به زانکویا دهوکی را پارتنر بو چارلز 5 سالا پروژه دوم کر دی او فینانسه کر میلیونکو 300,000 euro آلیکاریا باشور کردستانی کرن و زانکوی دا بشت بیوتکنولوژی و مدیسین تکنیک هات آوا کرن لی سر مثلا بی نخوشی دسپیکا کورونای اف پروژه تشک ازانم هاتیه سکناندن لی بشا بیوتکنولوژی زانکویا دهوکی دا کاری خودی که. بله سپاس. کیک محمد پشتی چند پرسی منی کرد هنه و برسیبین هنده کرندک و برسیبین هنده کرندک تبخوازی تو برسیب دیدی و تنخوازی جی تنادی بچکی مگازینه از بیجم از چند پرساش تبکم پرسای کم وهایه گوتنا هری زیده تجی حزدکی چیه و گوتنا هری تجی حزناکی چیه؟ در باز جبركو از بعد برسن مغازين قطنا آماده من جمعنا تذكر از برنامه خود دیوان پرسانه داویت برنامه بکم چی دهیلت تو هستدار ببی؟ آنجی تو بگری، آنجی تو هستدار ببی؟ کردستان پیش تکوه کیفا من تی پروژین باش سرکفتی جبو کردایتی تین هولی از گلک پی خوش دبم لی وقتا اریش سرمتی کرن از ایوک همو کردا لی بدیشه. بله. چی دهیلی کیفاته وره؟ تبکنی؟ اما گلک تشت. وقت زانی از ماراتونی بازدم اماتور ماراتونجی ما پشتی ماراتونی وقتا که سرکفتی به کیفا منتی. منی بگو تنها چی سپوری هستی و تا گوت ماراتون. تدخواست چی کاری بکی که محمد؟ والله من مهندسی خوند يعني مرم یک جارا تشتك دخينا و كاريك دخوازه بك بيك ناي كار دن مرم دكه من 24 ساله لبي ولاتي ترجمانتي كر ترجمان صوفاري بجبو كردي از نازي كارسازم هن پرچه ماكينا تجارتي ويدكن اللي از كاري خرازي ما گلک کار دن باشی نه مرف کاره بکلی گلک ترسی قسمت ناد. بله. تج کی جان خوارنی حزدکی و ما بس تامن خوارنا کردستانی. والله گلک خوارنی کردی مثلا کتلک و گلک خوارنی کردی همو باشه. بله. از گلک از خوارنی کردی هست کن بله. بله. چه تب هیجان دکی؟ کلا جان دکی؟ درواز کن. بله. استرانی آن هلبسته پر حزدکی. والله از موسیقی کردی گلک موسیقی کردی هست کم و گلک هنرمند کردازی از هست کم وان شخصی زناست کم از ناوی کلام از نبیشم ناوی هنرمند از نبیشم بیده. بله. تدناو کردستانی آندش کی جان کسایتی آجی کسایتی حزدکی یا جی حرمتکی یا جی گلک خاصیتی کرد هنه شخصیتی کرد هنه جبو مثلا نتوی خدمت کرنه کدانه از گلک شخصیتانا هست کم ایک جیانه دانه ایک نجیانه
بله باجارê herî zêde tu jê hez dikî û dixwazî li ku derê bijî Wala gelek bajarên Kurdistanê xweşik hene ez bi kêf wexta diçim başûr hertim diçim Duhokê Duhok bi rastî zî rengîn e Bakur imkan hebin 5 sal ez nikarim herim Bakurê Kurdistanê ji Amedê gelek hes dikim bajarê xwe Swêregê gelek hes dikim ne bajarek zêde xweşik û nav û deng e lê wektê zanin bajarek meriv têda dayîk bûye û jê hatiye hertim xweş e بله pirsa dawî daxwaz xeyala te ya herî mezin çi ye ez hêvî dikim Kurd pêşkevin û serkevin piştî oqa darbe û nizanim feleketێk hatîne dîrokê datîne serê me xeyala min ew ez dixwazim jiyana xwe da bibînim ki em pêşketîne û bûne dewlet بله gelek spas kek Mehmet pirsek hatî bes dema me qediya kek Mehmet îrol diaspora mêvanên me xwendevanên me pirin bi taybetî li Almanya gelo avakirina Meclîsa Kurdî pêwîst nîne ji bo piştgiriya milletê me welatê me bi fermî vêkirin ez bawerim te bi Kurtî kek Mehmet pir bi Kurtî ji ber ku dema me dikî biqede meclîs hertim başin mesela civaka Kurd meclîsek ava kiriye têda Alman zî hene Kurd zî hene pispor hene lê nizanim ew pirs kîjan warê de hatiye pirskirin yani meclîs mühim in meclîsên partiya hene rêxistina hene lê meclîsek a netewî wexta tê pirskirin ew beşek li serê xwe yê meriv dikare biaxive gelek spas kek Mehmet ji bo beşdariya te ya Çarpel Medya û bernameya dengê diaspora mal ava her hevî gelek spas ez spasiya we dikim Rozaxan ji ber ku ew îmkan we xist pêşiya me û Çarpel Medya ra serkeftin ev sê hefteyên bi heyecanê programê we dinêrin serkeftî be gelek spas mal ava be belê temaşevanên hêja û Kurdên hemû aliyên Kurdistanê Kurdên diaspora gelek spas ji bo we me temaşe kir em hatin dawiya bernameya xwe ez dixwazim têbîniyekê bêjim van demê dawî em gelek xeberên nexweş ji Kurdistanê dibîsin ku li bajarê me yê mezin li Diyarbekir li Wanê li Mardînê nexweşiya korona pir bûye û nexweşxane tije bûne dixwazim dîsa bi bîra we bînim xwe biparêzin der û dora xwe biparêzin û li xwe baş mêze bikin li xwe miqate bin hay ji xwe hebin vê gavê dema we xweş heta careke din bimînin di xêr û xweşiyê de êvar baş